ina iya na tama wattu matana iha papina dinna. Itu beban. Tapi ya toh na pura nama sempajang tapasaman na sa dengan kagagat talaga. Tapi na rampi mati na bitta maka dadini yang manan na dosay na pacing itong kamu pamonro kau pa. Maka da kamaki ako to pura na roko suju mapaci ni ro de ang kamu pa. Tapi maka dia nabita napasipulong ipong Allah Ta'ala lau pima jumaatan na napanalaga. Jadi itu sampaja jumae palaga dosa sesan na sampaja peralue dalam satu pakai. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami takzimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Di tengah-tengah kita hadir Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Meritang Medan, Kecamatan Talulimpoe, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, para ulama. Juga di tengah-tengah kita hadir Ustaz Rusmin. Beliau adalah mursyid tariqah di Kabupaten Sidengan Rampang. Ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ki meraja lori Allah Subhanahu wa taala. Angka kina pasida rupa di dalam yaun Roma barakai ipake gune waktu cinampa palawangan na mengaribi isay untuk taklim. Jadi mudah-mudahan angka 23 hikmah ya rega padisa ngawat dingin lolongan berkaitan ia ulangnya adalah bulan Sya'ban. Iaitu Nabi tak angka padongan Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Katohat desa lihat bicarai maka dia Nabi ta syahrul Rajab syahrullah. Iaitu ular raja ulan napong Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Ia ulas Sa'ban ulakku nasa Nabi ta. Syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ular ramalang ulan na umatku. Ia gagawe 23 tau pandri tafsir kami ia hadis saya. Angka berkaitan dengan bulan Sya'ban maka di Nabi ta maginah kada Nabi ta ya ulas Sa'ban ulakku. Ia koi buka kita sejarah. Ternyata ayat memperintangi untuk masalah walori nabita itu turunnya di bulan Sya'ban. Jadi perintah masalah walori nabita itu turun di bulan Sya'ban. Maka dari innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Kemudian yatona ulas Sa'ban adalah bulan di mana isurui nabita rubai arah kiblat yang awalnya itu ke Baitul Maqdis menghadap ke Baitullah. Itu di bulan Sya'ban. Tapi yang keturun hadis saya padongan Nabi ta Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ta pada piri ka ulan ramalan. Jadi dua ulat pemilau barakah. Ular raja siba ulas Sya'ban baraka ilokor.
Tapi ia ro ulan ramalang ilau yo ko pong Allah Ta'ala supaya wading hidapi. Agama nananya. Yang pertama, ia ko ulan raja itu ulan na pong Allah Ta'ala pegai istighfar tak kalabat niya ro. Ia ko ulan Sya'ban pegai salawat tak. Nasaba ulan na nabita. Jadi ulan raja kan ulan na pong Allah Ta'ala. Ia ko ulan na pong Allah Ta'ala pegai istighfar. Ia ulan na nabita makoko itamaye. Ia na ulangnya pegai bisalawat. Iya. Jadi minimal si sabu salawat si sok minimal. Nasabaya ko salawat Jibril ibaca tu 10 misi di menit nasi sabu. Iya. 10 misi di menit tu nasi sabu ya tu ibaca ko salawat Jibril. Apalagi ko tulle patung kay materu aja na nalapa kang ilillah. Ati na ipasalawat. Jadi tu ati milala maka sallallahu ala Muhammad. Engka taupan ritata Imam Syatibi itu makada ia ko nadapi 40 tahun umur na tawe mesti ang kasikiri na din nalapa kang ilillah. Ay sa kang inang kasikiri din nalapa kang ilillah ang kapakasiwya din itay mata. Iya pa iya ko to masampaja ka iris reking. Iya ko to mangaji iris sembilang. Iya ko to masikiri na ipakyata sa bewarding. Tapi iya ko sikiri ati din nalapa kang ilillah. Itu makanja. At ake tujuan na supaya iya ro ati angkay malomo natamay agasan natamay hikmah. Ya sangin natamay hikmah magampang pangajari de na may galasan na apa iya mitu ati may galasan na je iya na iya tumalasa malasa manang maka detetan reati si reati padiati na ati na manam ya tu. Jadi iya nati na masalah tu masalah. Iya tu ampai melona ipameraja na bita ipu arona yala jantuna. Iya tu yala de gagalian na yala tu. De jantuna tu ngami bayala. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi dengan air Zam-Zam. Maka dia tahu pandrita pa hikmah. Iya na romaknana maka da sinin na alalangange o kumana mi ati tatumpu. Iya. Melo ko masampajang ati jolo umpakanjaki o komito. Asi sumpungan elaw ripuange ati na minondoy. Iya na iya tu makanja manang. Iya na iya tu masalah manang. Itu yan ang kabalibolatan malioto na tumapad diisi paddiati itu atin na masalah itu yan na mo siya gagan na sa kingker tapake na rekoti masalah de meto na may malo makanja papinadingi. Jadi itu kuncinya. Kemudian makada kaon na salawa magi nang kapado nga makalata pada piri ka angka 2 telu tau pandrita pahang itu mah kada iya tu ular Saban oku itu masaoro mega umat na nabita mate malomo amat yang ikut. Makanya di Jawa itu mengatakan bulan ruh, bulan arwah. Selesai di nato pak do ngir atau milodon atau malampe sunga yang pai maka data pada piri ka ulan ramalang. Mudah-mudahan dia toki gagat tama gari si okoro. Jadi tilau dong ngiyalita betul ngan iya narona na pak guru ngan ngilabita ro pak dong ngero. Ilau ki baraka 20 bulan raja si baula Saban na patong milau don atau malampe sunga apa maka pada piri ka ular ramalang. Tu milau don na nidule dapi ulan ramalang. Iya ko ulan ramalaka ulat tanah iya ko ulat tatu iya ka gungkuliangan ni pasipulungi pakasiwengi wadingi matandre ake gunana untuk pacingi dosa-dosa na iya ko ramalangi palaga dosa tanya patutu dosa yanati ampai marepa wacara matu komeni tama ramala makada iya ko ramalangi aja na astagfirullah tabaca gitu aja astagfirullahaladzim aja nih rota baca ko ramalangi itu laiwi laba pi ramalani pakai si astagfirullah yana tama ramalang tapake al-afu Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna iya rota pakai ko ramalangi
si cocok si sangihnya tu apa menurut penjelasan ahli tafsir maka ia kumak istighfar natutup mi dosa. Natutup mi dosa. Dia nasusui. Makanya istighfar itu dari kata istighfar, menutup yang nampak. Ko makna bahasana. Itu pada ko to maroki o ko kartasa nang kasala to mala tip X. Yero tip X de nasusui o kie ang kamuy ilalang. Natungko minatatuto. Yan na romana na istighfar, menutup yang nampak. Tapi ia ko alapu nasusumi matoy. Sehingga itu nak kena nabita nigi tau mapuasa ramalang imanan waktu saban. Ya betul na iman si bawak penuh keikhlasan. Karena po Allah Ta'ala pada ya tu tahu na reko bunga jaji pole wetan indok na. Seperti bayi yang baru lahir. Magai nasaba ipacingi mi mati dosana. Ede metona ni pitangi mato ko sormonri kadang kairo. Ya mi ko istighfar pita manamui mato. Jadi kita usahakan ulan ramalan tapake ni malaga dosa itu ya naro tapi gairo Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna na iya sikiri dua mi onron ni runtuk nomor si dia ko ramalangi nomor dua ya ko to masempajang palawangan na sujud duduk di antara dua sujud angkat yo ko to rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafani warasukni wahdini waafini wapuanni angkat yuk tu itu sempajangi palak gado satu yana tu ampai makala nabi ta hadis Bukhari makala Bukhari Muslim ia kotame waktu sempajangi nalai pong Allah Ta'ala dosana yaitu atanna nataruh kusalengkana si bokuluna itu ampai kotame waktu sempajangi mata nak papena dingi samanang kebeban maka dia nabi taya koro ko isi baba ko sujui tak dendak ni tu dosana pada tak dendak ada dongi pula ditakin ajui yana tu ampai dua tu kalimat ipake pada subhana kotoroko ipake tu subhana kotor sujud subhana rabbiyal azim siba subhana rabbiyal a'la dua mi onro ni pakai kalimat subhana rokok ini siba sujud nasaba iya na tu onro palak gado sami matto iya tu ampai ko to pura mak beresalang tap pamaringa papina dingi risese na tau maga atau pasam pajangi memang yan na ko mapatu-patu de to iya to iya mi tau marepa memang masam pajang ina iya na tama watu matana ya papina dinna itu beban tapi ya toh na pura nama sempajang tapasaman nasa dengan kagak talat ga tapi na rampi mati na bitta maka dadini yang mana na dosa na pacing itu kamu pamonro kau pa maka da kamaki aku tu pura na roko suju mapacini ro de ang kamu pa tapi maka dia nabita napasipulungi pong Allah Ta'ala laupi mak jumaatan na napanalaga. Jadi itu sampaja jumae palega dosa sesanna sampaja perlue dalam satu pekan. Iya naruna nolongan ngaroane palo mak juma yo po makun raya dia nolongan. Apa dia lalau? Jadi ele toro wisangi makala magi rumah kun raya na dia nalo mak juma bela. Iya. Dia terus diwisangnya Pak. Ia tu makun raya lau mak juma sunnah milauna. Tapi ia ku mak juma i makun raya pasal sampai jalorona. Engkau ko dalele beruntuk. Jadi berangkat ke masjid itu bagi wanita adalah sunnah untuk solat Jumat. Tapi sampai jana dia sunnah ko na jamai. Tetap wajib. Tetap iman caji pasal lepas makan ipeko ni ko masampai juma ka makan Aisyah makan ipeko ni ko majuma ka makan bita pasal sampai jalorong iya meni rohat desa nak katani ta werona nang kapake ya tu makan ya na to pura mak juma de na to masampai jalorong apa angka tu dua telu tareka de na pake ya tu ina ya na pura masampai juma maka de ikama napa masampai jaloro desa teruntu di biasa agak alasan Pak makui alasannya iya ro sampai juma imonri manyang kapole parentana iya sampai lima batiwi yolo ino parentana kan si salah kan imonri mani sampai juma elang ke parentana
Jadi pertamanya itu perintah solat 5 waktu jolo no. Boleh nama meraja Nabi teh. Nanan pigau ni Nabi teh ya sampajange nangka pole perintah sampajak Jumae. Maka dai tahu pandrita ya rode na sapaka maka dilagay. Maka dai garo sampajak Jumae perintah na ropole na susu ga sampajak loroy. Na susu ga. Ni maka dai de tuliang kamui apa ia sampajak Jumae wajib kedudukan nah tapi dia tidak menggantikan solat fardu, solat Jumat. Agalasan na sabawat di deni jama. Kega ia koto malasa dena wajib majuma busilopoi itu na wajib majuma nomor 3 musafir dena wajib majuma na ia kong kasampaja wat di dena wajib ijama dena wajib ya tuh itu betul kan na ya na wat dengan dena ijama tuh berarti dena tolai sampaja loro tetap muyangkah ya na rona pakero ya tetap menapa alasan berikutnya nasangaga maka dia tu sampajangi pakatok baik na ya rokatok baik kan mesti basara apa harus sampajangi kan mak basara patawe pekko ni di pakatok bata na mak bicarogi itu ya na tu ampai ang kanasa de ya na de nak basara asam pajaloro ko tapi namu ya mak basara eko tomelo pasale salato apa to maka na mangolo timoram ya ro jadi ko ni itu mana dia nama ngolo watang nama amak basara mangolo timur to mi jadi dega purana ko meki mapangewangi iyem pe makada iri mani bawang ya ko meki macuri rumah sampajaloro pe mangacuri ini makada magi je pe nangka itu Abu Hanifah termasuk tu witiri nangka wajib tanya sunnah iya Abu Hanifah tu ye kong ka pendapat ustaz kakama ustaz boleh makan ia tu witiri wajib pendapat tu Abu Hanifah na pake apa maka dari pengelut Abu Hanifah nangkah desa na nabita maka ni gini kita mawit dena witiri tanya golong aku berarti ya sakar ko nabita berarti wajib ya gagawe kemudian yang kedua maka nabita aja lalo na demo witiri lalan nasiwani walau rakatan namo manisirakan unur pentingnya ia makan Abu Hanifah ina wajib witiri itu jadi makuiro penjelasan atau pandite itu ya ampai pak ya kurun tu itu masam pajaloro dia pasalai ternyata mi ya rupake iya mi upake ya iman tasyafi maka dia na pura mak Jumat dia na masam pajaloro iyo pui dipakai ngero pendapat tapake ni yang masalah iya nanti ya sang ada namanya sikap hukum ada namanya hukum Islam. Ya kumakade hukum Islam sinin na pendapat na tau pandrite dalam satu masalah. Ya kumakade sikap hukum isapa ni salah sidin na kegay pake. Tapi aja tapasala iro tau lengi. Si salay pendapat ta. Dia na tunan Jesus sa. Yo pumakoko pendapat ni banasa cocok. Ya dia na mi maka coko sunnah si sa salamanong. Yan na tunan Jesus sa. Itu. Iya gitu. Padahal angka mana modal lele angka. Iya. Apa makuye ia perlu cek de ujelaskan ia ia tu agama ya katalu memang tu cabanna kajian Islam kajian iman kajian ihsan katalu ia kumakare kajian Islam berarti hukum-hukum tu kayak tamu koro cara-cara nate mas sempajang cara-cara nate mak jenne ya kemana itu ya mak dosa kange jenne al wudu furudu wudu sunanul wudu nawakidul wudu angka mana ngokor ya na riasa kajian Islam ulamanya disebut fuqaha ahli fikih mega pendapat koro pak aja tak kada madatu masabuh ya kada ya tu nama kai garupan nang kadi kata bere mako angka di mon riban renge kadi silam pui do cilina angka to nak kamawami tidak mai garupan lah angka mada kamari ase kamon riban re kajian Islam manang ya tu fikih manang ya tu ya sange fikih pahang gitu iya mak lupa-lupa na sabayaro nabi ta ko jokai de meto na pacu manang sahabae de dia nak ada joka ni nabi tolong ko ke kampung nalawi macu mana sabai capu hatu te ko Madinah ko macu mana ni de madari pitu mita Allah ya na roni te makadui nabi te masam paja makko modele na ya na rawatu manca jihad desa
si sanalo si nabi ta joko ko kampulange lesi na pacio lesi modele na nabi ta makarasi makwa bate na nabi ta masampajang don rupa ni na pada mana moro makita kome mapangewa nasade manasawita pole ricide nasade muya wita to mapangewan ni neto iya na roko na paici diruntu na de niruntu ya pandapalang mapasala ni mataru jadi iya na ro pikir may galada tu may ga idi manibawa ro matu makadami tau pandrita Iro iman tasyapi hati-hati ko masalah agama dia nama capa hati-hati ina tu ampai ko masampajangi ina iman tasyapi itu makada ina la biar katalu ko kedo lalan nasi dero ko batal namo makakang dia tu di maloli sulimai makoy iya ko mata ipah ko bami aja nasi di dua telu apa batal ni tu aja jadi ya nalai liwang ya koto jadi makiro ya aku bani gerakan kecil pa angkamu tu dia narusai dia rusak sampajange ya kayak matai namo amah kidi mako kesiratu dia tu narusak itu gerakan yang tidak membatalkan sholat matai ko kedo-kedo mako dia na batal kono si bawa ingat ko macimpai kakak mata manyawa cimpa ingan dan mereka agak tu angkat tu iya royawa lama rupa kokedo iya rodeto na batakal katu sampajang iya no tapahang itu iya namo ka 10 kedo deto na mereka agak iya jadi tapahang ko hukum itu jadi ya ko makadani tay piki berarti pahang iya ko pahang may garupan na ulama na ye masawroy na satawi apa Imam Mali, Imam Abu Hanifah, Imam Mali, Imam Tasyafi dan Ahmad bin Hanbal komen isi di tingkah maka laki kajian iman ya ko iman maka teologi ilmunna ulamanya disebut murabbi asanna masabnya Mu'tazilah engkene Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah yang mana nero Ahlussunnah wal Jamaah iya na golongan tak bagi 70 talu nasa nabita tanya pikir onai tania tauhi emi iya na tumay garupan nama kokoy pahange angka nama kalaya rukuan ni sepertiga malam no ipo ng Allah Ta'ala lokolino biasa tangkalinga di mangkalinga cara memakalaya na sepertiga malam angka ipo ng Allah Ta'ala no kolino ina repa patupong ni apa si salah si jangi Jakarta si bawa pangkajen jadi ya konoyo ko pag Jakarta si jangi kasi ko pangkajen ide na tu nang kanarewa ito peko pe mana na yaro di Ahlussunnah wal Jamaah maka da pale akal barakan na ya lampu ang kamuya se balongi cahaya na minolok ko lantai makiro katana jadi Allah itu yang tengah malam itu bukan Allah yang turun tapi rahmatnya pada mi itu ko makada okwi pangala taala okwi lagi mon jolo pakan jaki iya ro pangala taala wa huwal latiful khabir maha lembut aja lalu mu pakion rongi makadang kai tu dango koe mancaji mahlu itu maka pe ko pe bate pahangi na makada nabita watunna menre nabita mameraja okui ala mustawa ina okko ni rosiruntu lansu pong Allah Ta'ala na ite pong Allah Ta'ala koro berarti ke koro jolo makada itau pandrita iya ko makada na ite na dia anak nabita situ dagang nga pong Allah Ta'ala makadami okko maniro nabita na panaita pong Allah Ta'ala pada ko makadaka minre ka ako manarana masjid kubah oko mana copo na manaray na pawita ulangnya ang kagi ulangnya ko copo na manaray dikaki makamu pabela yase tapi ako meki mitay ulangnya oko ki manaray minre na pawat ditita berarti tapi dino ko ulangnya mako matiro pong Allah Ta'ala maka de ok ala mustawa naitay nabita pong Allah Ta'ala dino ko pong Allah Ta'ala makamu pabela onrona cuma bisa melihat ketika di situ tapahan kira-kira itu palang-palang supaya aja nanti susah sabab maya gaji makoko mubah pengaruh nato na je romedia